Ari kecil tang song trok resim kang tang kiot asong tumpen sorkarang bong lamdon kacitok ningkan kithom kecok katalon pon. Karbiang long lapen di masa warat akar inai hempre kang tim long nang jipura kidam tang ko anlune aningkan pen hele kaman pen je song bom wang bom si surihini rang koresi citiar ni India Government Assam Government lapen Karbiang long Autonomous Council tumpen lamdon mate mos surihini rang koresi cetok ponlo. Bangso tengpen sorkar pen kaci caga som sitame ajehak pipon lo lapen kaci caga tengpen ke papleng pon peta dolang lasi mosalong ke jongpon ateng anke ke papleng pon pe aja phansi central gov state gov angparta ke asia tumpen chingki jithan pon bomlo puta pinia mayelong lamthe jaipo Ilitum nadak state gov apana kachulingri lapen central gov apana kachulingri lapen ke council tumta nangurun depin pen alam na kacerap hitam kali prote raso MOS ulamdon mate lamdon ka chitto kateng situ kokji lada andeng close by close ke pachunji phan mangke ka chitorok situ ji pusi pintu puntu lapen nona por ho isi la MOS mate Karbi Accord 2021 ke pachunji mate ke pachun pameka je phan isi non ta isi golden opportunity isi mesen apor ini tunong dulu. Athema 125th laso Constitution Amendment 125th Constitution Amendment laso bill jong sinon Government of India tum Rajya Sabha non si wanlo pulote halaso hoke ilitum la Karbi Accord 2021 along Government of India atum a duty hala mo ben diligi 30% ke Government of India tum si a duty implementation market hala so asai kam hot Government of India tum jongsi lanon 125th laso Constitution Amendment al bill long si thapon pulote labangke prabjin ben implement je phang adwar bangke dopo pusi nini budang itu Hewaniglo lapen nili jungjung hin ben lang tum pan chuning ring tung labang song ne mangke la 2021 la so MOS la so abang kapachun pemit hekjia panabang bor inang po labang ni dum puing tung lapen lason taksi cadres leaders atau pan ongdung case to laso case putak kami pinangang deng bangke dolo non kijut jelang dol laso kijut jelang kapachun jelang atau pan case kapachut daprang ja pan bang council tum tame lapen state government tum tame lapen law and order tum tame ke claim dolo labang so long unan ke prapen kapachun dapan puame alam tibang sipindiwan lo la sila nitum labang so me tame chuning rilo labang so ke sa prapjin pet pachun nang po lalo lapen rehab puthak bangke MOS close angding ki tok do kontame ni tuma ke theklong bangke ongdung angding bangke rehab kichun namde dolang hala se alam so close ating pen kapachun ejia pan council tum matha peme nangi pen kamatha peme nangi puni tung ki pu deng ke la hello MOS 2021 long bangke Autonomous Council CM amethang masi signatory ke mana bang pulo lapo si song trokatum der responsible kali lapen alang li tame lapen council tame responsible do la sa pudo ko si rihe pa puthak katiki tame ba sakuri tame lapen kapre ka warsai kipi tame council pen ke claim unang deng ana bangke song claim barim tom pan cadres atau pan warsai pada rehab bangke pipon nangi po bang si pinyame pen klang lo lapen la so puthak sini li alang tuman be chuning poning tung implementation of thak Karbiang Autonomous Council of state government and kona kira prong la kanang itom kan ning sabi ningkang sam puakrong bangke ong oke puda mathayo onsa me isi hinia bangke council hin pen kasira bang kido bangke lahelo la council hin pen kamatha ke teklong bangke suri pokyap anuti na pan akirap pilo la bang isilo hetan lo ta hai mene council pen hin bangke sipan itu mahin pen bangke lana suri pokyap ke akedor akirap kali la posi kapre kerawa towar dolang pulote claim bari makeda sompan kelang pon akenang sot do po bangsin tum pudaming tung lapen MOS council long isya department do la so MOS is department pensi implement pesona puthak kapachun damja puthak ake hai dilip tirang SS alangli hin pensi MOS angdeng ka singwai angdeng tami alang li pensi singwai rapet claim down rapet claim lo lapen lang tum
close ating pen ang ding kapachun jo parang lihin pen kabor ini tum tek pon long lo pen labang so ang ding pen si ahut pen pong ni CM Karbiang long alang li pen tamel MOS kapachun dapan isi ini kasingwai lapang le tek pon long lo la ansi itum tek pon long chodang la pen state government pen ahin bangke non ningkan ke thom ke chok lo stame state government pen MOS saputhak kang nirap kasingwai ra kapachun jo pan pabangke ni tum tek long lelang Kothar sa pan kang tung na lo. Benglong penangtan district sit ke palong kar bidu kar bidu man kapacheng thor panang ni tum close number 3.6 long. Council ke sing thak kon ang deng sit lo rat pan pacheni jima. Oh, ini là ini tum song trok me chitok la so accord peace accord long la MOS 2021 long la tu lo 3.5 dan 3.6 la bang ini tum katu we karbia phan kira pon je phan la kamatha pon si ni tum song trok pen isi ka chitok do la bang ge isi bang 3.5 lo la halada ki do karbi tum anta ST status recognize kalilang la sila so bang India government pen ni tum cetok lo la tum prabjin pen implement pu pun la so implement track asap so ka siksa bangen la lo ladak karbiang lo do buru atum ta ladak ST hills la so adimana tum doko la posi asap so la son technical si problem doko posi la isi apor nang kok lo hes tami ni tum pulo isi time bound pen la so la bang implement nangi pula pen India government tum kroilo tami la bang ni tum midiang no la pen publicly di tum la bang kachini tung de la la hesi la pen ge 3.6 lo mang ge ada ke do kar betum lana ni ke panchayat pen claim mom lo he panchayat la pen la pine MLA tum la pen MP tum claim mom lo sita me methang kar betum si methang si development akam la pen kapre ka chingthur akam claim ji puni tum India government phan la pen Assam government phan ala ni pistok so ni tum demand dun lo ni tum song trok tum chingrum pet pen sing ke India la pen Assam government tum kroilo la si la 3.6 on kar bi welfare autonomous council ke prabjin me hadak sengpo la bang ni tum han prabjin ben sengpo ni tum han bertan nang lil Pasal 125 Constitution Amendment kan di proses bom. Masuk proses statement nang itu MOU. MOS 1, MOS 2. Itu ni kan aru kander na. lage parliament long session dulu te lage emni pipo ngela jong si emni pulo te ngela article 244 within bracket 2 la bang ta implement po la pulo te kado we phan bang ge suman ma ge direct la dak chiwan un pu central pen Apran generally pun di not below than autonomous state pun. Apran itu kepini selain itu talk lo lah bangke. Saya langsung talk kan opinion tu lah autonomous state hak bangke nak tu sistem ke step tinggi. oh lage ni tum mala MOS 2021 la so aptiem bolong ta ketok tu ni tum 244A la so chi song ma ni tum ing tom te la pen ni tum nom la hai pon si ni tum chingwai pom lo chi thik pom lo la pen mo la bang prabjin ben ni tum step deng la autonomous stair puta kachi Political matters we see subject itu oh oh Lasino na kar tukang tung kena tung ke tang soalnya kan ke September na kan ke BJP March Club. oh Lasino tong do pumima mon ipang journey mati belek party tong la ke ni tum situation lang det po ni tum BJP doer nang ipu alam ge ave ge lagi BJP ge ni tum BJP long churam ta churam UI ba congress long ta churam UI PSSC long ta churam UI ni tum ge independent six organization ge independent ni tum isia por ni tum sta ni tum time and situation langi time and situation jong si favorable pulte ni tum ge engke mission step isiten 21 aningkat nitun song trok jelang si India government Assam government lapen Karbinglong Tuma Council pen song trok jelang si nitum agreement cetok lo Karbinglong Parman lasi pini bangke ningkan ke thom kecok lasi nitum la bangso ningkan thom kecalok si kecok si katalon lasi nitum la nitum leader doan phan hang si nitum song along itu kecun ce pen nitum kosong si mana song cetok den pen nitum kosong si kereng nai ma pola hai pen si pini bangke bidi sore kecipi
Mane kes lam mangai ni tum non ta gobe me chiki wailang. La se kes bangke ta sonido. Isi bangke hainas la pen isme non hainas. La se non hainas ana bangke la tu pajulu. Tapi hainas mane hala bangpan abok. Suspect lo hai abok. Kona de bom 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 der. Komane ban kidnap mat bathilot. La hai bangke hainas la tum pali lo. La se hainas kes bang la tum non police tum investigate bom la se la tum non kidnap kidnap ni lo hai. Sami hala so kes bang non sap la tum gop men tum bang chingwai bom la. La se hala ta juti juta po. Pan isi tum chingwai lo hai je non 70 ne an ke tum akese pajute lo hai. La se non ako 70. Akese bang phai bang ali hai. Akese bang non ako 70 pajute po pusi nang ichang me. Oh kali nang likar jam isen lo. Ye alama ning yang jiwi bang karbing long ke kopini son bak agreement dolo polo dedi kasor sar tum pik pik lata holam. Ben halo tum kasor sar ta hedi ju arjumeo. Sita me kasor sar we ka tum ta la tum ta 10 seat for all pui panang pu chok chimati. La tum ta ha attack bonam thegi ma theki. Apeni tum ngachi tok nang ko kopi pot ma la ke hala jitu ni tum manang pu dun wek tum ta chini. Je ni tum ni hang he ke 10 seat pen pidai bu ke. Sita me isia system pen lo. Je alar bangke itum karbing non dobong otomas council ke reservation kali ST pan. Ta nitum bangke chitok bang lo plo je nitum kon lo 35 seat bangke nitum karbi inglong so 9% nitum chitok lo. La si non la so kar inglong so 35 chitok der bangke la tum seat bat mati 45 ne seat baji mati. La si 10 seat bangke open for all pinako bang lo plo je karbi inglong ke karbi kali der. Bangke da tu. La si athi India ronong bangke ini bada kai pan parengong puke paisa na bipe. Ba det solai longle lasi det ke solai pulote kaddo ko khai de nangi pusila tum pulo je 100% ti tum diman lo same 100% ke upay velo 35 thala pilo po 10 bang ke lage nang tum reservation bi nang lo open for all pu ate ni tum chidi lo he ye dang inglong so ke itum si ong mati no hokta kada long tin da bang khai du gal mati non ta me bang khai nang pat ulu pu same ko sanang pat lo di lasi ni tu matha la hela ke chojor pu bang nang pu bang la ke chok chi abosu ke jor kali lage ate ki chojoria arak ku pilir tu karbi englong chojori ki tu dikar ta we aku pikam lo chojor aku hala tum da nang chojor det punang puta dikar awe abosu ke je hala tum da karbi englong sor da karbi englong sor mati je kapre tum xyz nang pu la song kep o song thro tum bang ke sit kep chojor det ente alang tum ke kopi lo eklem theke di ni tu manang sor sar bang enu ne lo he lake to sor sar lo sita me hala tum ithana jima tha ame hang ke tong kopi lo di ni puji he hala non ke hangjo tum di ni tumang sor sor tum piniar ni karbi fan pilo wat piteke di ni tum ga 35% bangke reservation man thek lo hala tum pilo man theke hala tum ke kali galang ta ka hili dun lo asong men upel he tala son dupik ka hili dun tu nasi la bangke ni ngoi me lam he je ni tum laan hile kaman che song pe ni tum foreign pen ti tum dolo hile kaman che song det pen api aku ni tum piche tok chok che henten punang pudun bangke ni ngoi la kalam lo he sita me la ke ni tum malam fan direct ni ngoi he ta chima thanang pu lan cho lam bangke ka implement pulo tante bala clause wise dam pulo tele ke du ji he di ni tu muche theklong bang la pulo lak lipi da long lo anpar ke nona son la gopine kopela soinik school tang ho gopine solar tang ho pen ke la pekes mukha he pekes mukha nang li lo anpar ke la B.Ed college sa gohala ke ba hamre long kimbom lo sonak thak si non ke bang yelang arni bang ke nitum prek scheme he la tanang li po nona li tulang he pela prime minister ta bang lo mati la se prime minister long i somang bong pe ke la B.Ed college ke tang lo he teng bom lo lai thek long lo he anpar itum kes mukha nang withdraw pilo lai da ningarong lo he pena ko no recently pini SP bang pulo je song pho tum bang ke mane stipend long le la la so stipend bang ta non chiklon ni pena philo dang te nang pipo busi pu he chiklon thom pat ase la he lo he non ma thek long bang ke aku la ke clause suppose la ke political metar pinak mati nili tum ke chitok der lo umpare baki la government tum kam lo he la ke ni tu thang ta da ke puduno te ke chitok la son bostu je agency da baba dun agency pa common ke chitok bostu ke dari kuma ta larne chitok tang lo pulote alama lalo ase nili tum ke chitok der lo ase baki bang ke la government no kam lo pen government tum ta nili tum thalam lo he je la non BJP tum non ingkan ke thom government solai bom la surti mane ka do we ni tum te kali lo he la non son all india long chitok tum an tame chunun lap pusin tum ning te do he
ni tum ke no no ba ke chingwai belang he kita me la ke muni tum nang dot ke do he je lan che song pen ke pine election thur du son te punang punang hop bang do he same ni tum la hai political lan ma non ma got de la ase mo ke bang jilang adi yong si chingwai do pulo tak te ahok lo politics ke le jon nang pula ke ni de lo he ka do go be India so tuman ke election ke participate ke hindu limati participate nang po lan cha dil bang ke pol Sa khay sia jung tuna la song sokon khem bari pignu mati di desna tu pan ba boring apa gitu song guru là đâu là để tung chết con kan là plus 2.4 luôn 2.4 luôn là đó là parametri है là seperti panji do an penon ini là karbeng long police pa long stame penang pan ke una kipi una ja kong dutik ke klem ne kong la kipi ara do la bagai pani sing the